2022. The Salvatorians across the globe celebrate the year of their founder, a year of thanksgiving to God on the occasion of the beatification of Blessed Francis Mary of the Cross, Jordan. The Church is well aware of the beatification of Francis Jordan that took place on the 15th May 2021. Indeed, we are all grateful to God for the grace He bestowed on the Church, in particular the Church in Northeast India. Much more, we are feeling grateful knowing that it is this person who sent the first missionary to this mission land, the Assam Mission. The knowledge we all have about the founder of the Salvatorian is one of a kind that reminds all of us of the great zeal for the mission and love for the Church. Blessed Francis Jordan had a handful of personnel, 6 priests and some brothers who, when the Church approached him to take up the Assam mission, it was his great desire to proclaim the Savior and to save souls that made him to say yes to the propaganda fide request. Hence, in the year 1890, the 4 Salvatorian missionaries, after the missionary mandate given by their founder, Blessed Francis Jordan, they reached the mission land in Northeast India. They did tremendous things in the very first years itself. In the very short span of 5 months, under the leadership of Father Otto Hoffenmuller, they learned the local language, Khasi. They translated prayers like the Our Father, the Hail Mary, and books like the Catechism book, the shorter version of the Bible, and started teaching to the people of these regions. Later, by the end of the first year of their stay, they baptized a huge number of people, numbering around 5,000 Catholics. The knowledge of the press that they had in Germany and elsewhere is also seen when they started the magazine Kahin Christian and the hymn book Kalanti Beneng. In Northeast and particularly in the Khasi and Jaintia Hills, the German or the Salvatorian missionaries did a lot of great and wonderful things. The mission places in LYNGDOH, Laikenso, Sora, Lamin, Raliang, Maukandeng, Nongba, Maupadang, and many more are the legacy of the Salvatorians. And this took place all because of the instrumentality of our founder, Blessed Francis Jordan. All these at the end speaks of the zeal and charism of the founder, his clear vision of the mission of God that thrive from the Holy Scripture, John 17:3. Eternal life is this, to know you, the one true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Blessed Francis Jordan was indeed the zealous missionary and true son of the Church. Hence, in this year of thanksgiving of the beatification of Blessed Francis Jordan, the founder of the Salvatorian, I wish all the fathers, sisters, and lay Salvatorians, and to all of you who have gathered here to participate in this holy sacrifice, that God continue to bless you with a very meaningful celebration. May our founder, Blessed Francis Jordan, continue to intercede for the Church, especially in Northeast India, and in particular in our state of Meghalaya. May God continue to find favor in the apostolate of the Salvatorians. God bless us all as we are going to start the Holy Eucharist.
Number Jingrai Pras Spotlight Pasau. Pras Spotlight Pasau. Subhabanyang. Subhaisham. Kopai ringai jong play. Haga kerting jong ka jing yasalok ka sing Salvatorian. Ki padar, ki sister, ki brother.
but ki lay Salvatorian hapo Northeast Barok kaway. Daga jingkemen ka bakraw, ngapriang sngau bhaya pi way pai way, siya kanika mas aingo, ban penkut yaw snem, jong u Francis Jordan balakerku, unong sing jong kajinga salok, Society of the Divine Savior ne Salvatorians. Lapen kentiu ya u Father Francis Jordan syagakerdan balakerku, hagakat santarik, Julai ars hajar arpaway. Superior General Father Milton Zonta jongka Saint Salvatorian ulapan bena banadu arpaway tarik Julai ar hajar arpaway hadu arpaway tarik Julai ar hajar arpawar undai usnem jong kajing aingo yaublay na kebenta u Francis Jordan balakerku dimenta kesngi arpawsaw tarik Julai ar hajar arpawar ngilong kiba donbok hadu kata-kata bangilayo ya kanika lad bania shimbenta ha kanika mas aingo banduai lengbaga jinga sai lem jong u Francis Jordan balakerku ngapriang sngau bha ningkong khamtam ya I Archbishop I jongi I Most Reverend Victor LYNGDOH Archbishop jong Kashilong Archdiocese ibala kloy banlong unong knia rangba ha kanika mas aingo I Archbishop idon kajing I bakerpang yang I Salvatorians. Dei nagata kadaw habang iwan siya I ban kerpat na kebenta kanika mas aingo ilalong ibalakloy ban pediang ya kanika jing kerpat jongi. To blay unang kerku ya pi Archbishop I lengbaga jing asylum jong u Francis Jordan balakerku. Ngapriang sngau bharu ya I Padar Parish Priest jong kane kaying maniba I Padar Bernard lalu ibada ka jing keloy mensem bad ka jing I yang I ki Salvatorian ila kloy ban ayang I ya kanikalan ban penlong ya kanika mas aingo ai bau blay unang kerku ya pi Padar daga jing asylum jong u Francis Jordan balakerku bad ngi penparu ka jing kemen bad king sngau bha yagi Padar sendrop wala kim don rengkat ban ngiro jong kani kaying mening meniba I Padar Julius Kurba bat I Padar Felix Lengkoi ngapun pa jing sngau kemen ka bakraw ro ban priang ya ki LYNGDOH pa ro ki badan hangni khamtam kini ki Father Salvatorian jongi ki bawan naki jaka ba pher ding sngau bhai ki sister ki brother ba phi baro ki pai ringai jong play sekani ka ma saingo ai balang baga jinga sai lem jong Francis Jordan balakerku ublay unyai the sei ki jingkerku halo jong pi wei pai wei daga jing sngau tho ka bakraw kumbangalong ha kalamprang shuaban stangi kamas daga jing sngau tho ka bakraw jong u Francis Jordan balakerku dei house nem khat pras pa khandai peu bola pha ki saungut ki missionary ban bet yaw sambai jong ka jingai hangne hapo chatai lamingi jong kari India jongi lengbaga jingyo ijngai jongu kani ka thain bangi kani ka thain jongi bagi Salvatorian ki dagi missionary banengkong ki bastang ya ka jingai khamtam hapo kani ka jilla ba I jongi kumtanga khot nga weri phi sachisin baro bani duai kerpang kanaba kani kasngi kanong kasngi kaba dab de jingku jong blay na kabantagi Padar ki sister ki brother bat ki li Salvatorian baki nang roy shushu Bantrei hagabri sa owain utrai. Kumnehi instang ya kani kajing leniam jongi parang kerpa di pibaro sngau bahaban yeng parang khot bar kerpa di Archbishop I jongi benstang ya kama saingo. Aga gerteng pa barukun baramen sembakun. Kajing ay jong try jong yêu Jesus Christ, kajing ay jong ublay ukpa, bad kajing salok jong men sembakun, kindan ringkat bad pi baro. Ringkat bad piru. Prabangit pi kanini si kabakarpang, kamtame kasi bangikan mau pasongu. Yao Father Francis Jordan
balalong superior badeng konge ban pa I commissionary ha kai ni kitan chungi yau fada auto fan muller balalong tau LYNGDOH badeng konge banwara I kecingej hang ni ha North East India chungi bat tham tam ha Shillong Archdiocese takadau man kapor ngilabu itu stasiun jungu ban petkan mau yangi kibanding kong malawara ya kecingej dari kifada Salvatorian nama kata mentaka CPE biang yaki hang ni barakhe kejing sangu nama ruta unong seng ulalong balakarku la shisnem benta ai kublei kifada jangi pada lesmon balong sekretari jang kifada Salvatorian kini kifada Salvatorian baru badan hani Sister Salvatorian demaki balawara aning kong ya kecingej hari lom kasih jantia jangi Hendrai pada nama kathama kila lek pai no sila gari meta pat kila wan pai biang ni priang subhai vipadar ni dwai nam ta jong pi I bow Francis Jordan unia site nam ta jong pi jong iwei pa iwei hagane kasngi kuan men ko para ni pai sho balai kini kapor join kubor bai long kinong pop khnang balong ki bala khre balaniam ye kan ching maya ba khoj ngau pla hau blei badon bor baro badapi kon men ko para namar bangalana pop shibun e da kaching perkhat da kiktin da kikam bada kaching le klet da kaching le panat chunga da kaching le panat chunga da kaching le panat bakrau e chunga namar kata kerpat kamaria bakhoj kabayai sa kathei soti yaki angel bakhiru khoj badia pi kon men ko para Bandwai na kabanta chunga how try play chungi play badon bor baro ni snei yangi andala map no ekipop chungi onalam yangi baro sha kaching em pom chukot amen Hagani kasi brom ro jong mi pa Grandparents Day
Nidwai nam tagi mate pe changi baro. Ublame te sega chinger ku halor chonki iway pa iway. Nidwai kerpangi kepada Salvatorian changi. Demaki belawara ni kongi chinget ani gitan changi brakaway. Baginang treasure ham hakini por. Manelap yung Jisu kumbala kedau unong seng chongki. Nidwai nam ta chong piru iway pa iway paran hangni. Kam tami kani ke PARISH CATHEDRAL Father Bernard kepada baro bat pi baro ke pai rungai lok pa lok kemi ke kun samla choir bat baro iwei pa iwei bat pindap dengan jing ai chong play kan chi im chong pi ko play ko nong da jong ke jing kermen hami uba klam am don ka bas kem am don ka bakoi to take her high ke jis nature me halo jongi namad lembat me kumunong sinchar panoyalam jongi nginang bat pendon kam yakie ki babha ki baduno bat kum tawat mentahir nginang ban bat scam yakie ki bane try Jesu kan rat ai ngu ya me na ka banta ki Father Salvatorian Kam tam tau nong seng jongki Father Francis Jordan bala me ala penlong yu bala kerku ai bunya sai lem de banta ki Father Salvatorian jongi ki sister ki brother bad yang i baro ki badan ha kan ka archdiocese baro ku wei dau try jongi just Chris kon jong me u ba im basin chan kan ban me baru men sem bakoi u belai junom la junom Kajing pule banding kong, kajing pule nag kitab Genesis. Ha kito kisngi, utray ulaong, namarba kajing pertasla persya ka Sodom bat ka Gomera, kalong ka Bajam, bat ka pop jengki kalong ka Bakraw Shibun. Ngan lek hiar banpej lada baro kajing lek jengki kalong katkum kajing pertasla ka balapoy syanga. Bat lada kamdeiru ngan satip hangta. Kumta kita kibriu kilapai nangta, bat kilalait syapang Sodom. Henry u Abraham u dangyeng hakmat utrai. Teu Abraham ulawan hajan bat ulaong. Hatu dashisha men penjot lang yaki bahok bat kibongman. Tharai lada don san pengut kibahok hapo kata kasinong. Hato men penjot ia kata kejaka bat men ompelat yaka na kabanta kisan pengut kibahok kibadon haka dalele mame watle kumta ban penyap ia kibahok lembat kibomman ba kumta kibahok kisa kum kibomman watle mame kumta hato kat unong besar kepertai barok kawai un omle ia kabadai Hangta utray ulaong, banganda shem hasodom san pengut kibahok hapo kasinong, ngan pelat yakata kejaka baro kawai na kabanta jongki. U Abraham ulapai kitin, hakmi ngalashimti halade ban kren hau utray, manga ubalong tang kadeumet bat udupay. Tarai, lada kiduna san nakis san pengut kibahok. Hato men penjot ya kasinong barok kawai namar duna sangut te ula jubab ngan om penjot ya ka lada ngasem sau pau sangut hangta u Abraham ula kren biang ya uong tarai don tang sau pau ngut hangta ula paiktin naga benta ki sau pau ngut ngan om le ya ka te u Abraham ula ong Do utrai un bitar bat ngan kren biang. Tharai lada shem tang lai pengut hangta ula jubab. Ngan le yaka lada ngashem lai pengut hangta. Ula ong. Hakmi ngala shimti halade ban kren hau trai. Tharai lada shem tang pengut hangta
ula jubab. Nakabanta ki arpongut ngan om penjot yaka. Te ula ong, do utrai un om bitar. Bat ngan kren biang Henry satang kane shisin. Tharai lada shem tang shipongut hangta ula jubab. Nakabanta ki shipongut ngan om penjot yaka. Kaktin jong utrai. Kasam ke basis pa lai pupra, ke number jeng rai pras pa san pun rio. Pras pa san pun rio. Yin rai ke antipan ke baar, yin rai ke beningkong baar, bahan rio haduk bapra. Beningkong baar, bahan rio haduk bapra. Jing pule na kasiti u Paulus bako chaki Christian hakolosi. La tep lang ye pi bat u Chris haka baptisma. Haka baya piru la pen mi pat ringkat bat u da kecingej haka bor jong u blay u bala pen mi pat ya u na kibayap. Bat yapi kibala yap ha kipop
บัดกะจิงบอมอดเชรยากะดอจองผีอุเบลยอุลาเป็นพองบันอิมเริงกัดบัดอุคริสเอ็นดาวลามับยังงียากิปอบจองงีบารอดากะบะอุเวงโนยากะกดไรเป็นเรมกะบะเยงประชายังงีดากิจิงดาวาจองกากัดกุมกะไอยากันนี้อุลาเวงโนอุดาสะเปรกยากาฮากะเดงพนากักจีนจงอุตราย Sim jo kajing long khun pat kum ta ngi perta aba kupa Utrai undon rengkat bat pi Rengkat bat piru Kajing pulina ke gospel bakut kat kum ulukas Aburam ame kotrai Ujisu uladang duai hakawai kacaka. But endaw ladep, uway na kisendran jeng ulaong hau. Kutray, to hikayengi banduai, kumba uyaanes ulahikay yakisendran jeng Ujisu ulaong haki, habap hiduai toong, kukpa, kanlong kabakut, kakerteng jong me kanwan kahima jong me to ayangi kajanbam jongi kabahala kasngi but to mab yangi yakipop jongi namaringiru ngimab ya baro kibale snew yangi but what yalam yangi shagajing penshoy but ulaong hiki uno napi upadan uparalok, but unleit siya hakapor si teng sanya, but ong hau kolog. Ya ay kalyang sa iya nga lait tali kikupu, na ba uparalok dya udang siupoy nakabawan jingwan, but ngamdon dyan bam ay ban ay yau. But utapad unjubam na po ying, wat taliya nga. Ya ka jenkang lakang, bat kikuon jonga, bat nga ngilatia. Ngamla ban ke ban ay yapi. Nga ong hapi, wat ladaw ke, bat ay yau, namarba uday uparalog jongu, penban, namar ka jing yay kerpa jongu, sakhe, bat ay hau, kat kaba udon kam. Tikumta nga ong hapi, topan, but en sa ay hapi, to wad, but pin sa shim, to tiyad, but en sa play hapi. Nabagkad ubapan unyo priang, but uta ubawad un shem, but how ta ubatiyad en sa play.
uno ukpa hapedeng jongpi balada ukun jongu upan dokha hakajaka ban ai dokha un ai yau da ubesen lanil lada upan da kapeleng un ai yau da kanyang lartham tilada mapi la pilong ki basniu pitip ban ai da ki ki babha yala ki khun kat no lelei ukpa ubahabning un ai daumen siamakuid hakitu ki bapa na u Kai gospel jong utrai Adia roya meko kres Praisan mi ai ku blai biang ye pi wawan lang ka ni ka step sekani ka jing le niam jong ka jing sengu yo blai rengkat bat ki Father Salvatorian changi ki badan hang ni Sister Salvatorian ki brodar ai ku blai Father rangba bat ki Father bertrai ka ni parish bat ye pi iwei ha ka ni ka si kan mau ya ki grandparent changi mi e pa e ni dwai na ka banta chongki nyai ngu yo pa ba khoi ba kan mau ba bu ya ka ni ka siar sau tarik July bat kan mau ya ki grandparent changi mi e pa e changi lada pa ba khom shibla kan mau bom shibla bu ya ka ni ka si bon nang iro la sing la klet ya la jong mi e pa e na kali ka kan ni manu kerteng imi jang pi yang imtep manu pai jang pi imtep hadu kata tang sisim kan mau lagi jang mi pai yo play kwa yang hi ban kan mau mi pai namang iwana prathai langba imi pai imei pa bat ter namang kata ka de kamram chingi ban kan mau ya mi pai changi Pai habau Jisu wana perthai ka jeningan le jong Jisu kala don sau par peteng la petkan mau ter itu sau par peteng mengi patak si peteng rum kan mau yang tengani ka penaran yangi ban klet ila mi e pa e de ka dau pa khoj petkan mau yangi wat klet mi e pa e changi hari Europe kiri belasai kisili bu cakaban sumar ke klet do yaki ai ngu yo play ka jai ban riu changi kam chim lo long kum ta de ban kan mau mi pi kum no pa ba khu wan ban kan mau le chingo ayaki le duwa yaki ai man sim yaki ai ching e yaki ai ching kan man yaki kata de ka jig le changi ya mi pi changi shibet thale ka ni ndala wai chile niam de bam ja le chingo mi pi chang pi ban kan man yaki namar ka chim joki ro ka long ka ba corridor kabar hakni ka si baki Father Salvatorian changi kan mau yunong seng yo Father Francis Jordan de mau bala seng yakini ki Father changi de Father Francis Jordan bala kerku bala pa yo Father Otto Fenmoller shanot is changi hakasnam khat pras pa khandai po bangila yo pidyang yakachinge ng ba ki missionary Salvatorian missionary kata-kata ngi di hok ban sengu yo play rengkat bat kini ki Father changi ya ka jing ayo Father Francis Jordan nama leng ba chung u ngila yo ya ka jing nge leng ba chung u ngila yo ya ka jing pen em ka dau ka de hok yangi banginom klet iki missionary balale no kam tam mangi kan ach dai sis chu ki ka snam jo ka jing sengu kan men pi sengu yo play ki missionary iwi pan in kot hadu benai November khat sau tarik ki Father Salvatorian ki kot mentangasi ki sengu yo play ye ka jing ayo ya Father Francis Jordan mengipat dan petang sisu ban long ki basengu yo play namar kata ka kerteng jong kan ka seng jong ki ka dei Society of Divine Savior ni khot e Father Salvatorian commission ban pen benai Yesu nong penim ki lek keleng ban pen benai Yesu nong penim nang ta ki sim ya ka jing thoba khoj ko spai yuanis khat nyau lai puai jing e bakar pang jong blai yangi ban penim bat ni unong seng jo ki e ker pang ka Maria nama balai haba
ulawan perteru kadi kasi kembalapan ya ke Maria kelempop tenrai hakasi yap ru layap kasi kha jo ke Maria takadaw ai nam ru yu Father Francis Jordan Mary kan mau yu nama katangi songu uneu Father hikayangi ban manialap wanum kelet ya kajing pana ibu bro di kajing pana hani kajing pana khmat hakdik pana hatuan ban pen kan mau yangi de tang ta kabor jo kajing pana in yo lai im nam katangi angu yo play kamtam ya Father Francis Jordan Father Otto van Muller ki Father Salvatorian ki bamenta ki badan hani ki sister ni kemen bani i biang yaki ora sekatang yang ni la ja ano Father Salvatorian metapat ki lawan biang kidai baki ki basdang mentang ki lawan pai biang angu yo play ni dwai ki bok ki biang yaki hakum kadi kasi bagi penkut ke senam jong gajing aingu ya unong seng jongki Pakistan be ke balai padi kerendangi sepang gajing to bakut gospel mentakasi sepang Jisu ubadwai ladangi pet ya gajing im jong Jisu udwai barbor syaban sedang kendung kam udwai syaban yalap udwai Syaban bekrat ikajing pang stam udwai Syaban jid iki apostol udwai Syaban syakshitam udwai Syaban yap udwai Syaban pa iki apostol keleng kepertai udwai ubriu ubadwai de ublei de ubadwai nakajing longjong Jisu ubadwai kisenran kismu tendat u kilo atrak bhai u takada wena ki wang wokenrat hikayangi bandwai Jisu mshim lamai ki mshim laong balai pimi bangal adwai ban hikai ki sindan wang haba pitwai daong kokpa jongi ubah bening ngimji ong kokpa jonga ubah bening blai tong kokpa jonga marwe kokpa jongi baro hani kadang ai namar bol kokpa jongi ngide spara nge pertai kebar Wan kan long ke bakuat ke keteng jong mi kan wan ke hima jong mi kan long ke mon jong mi ni dwai berbor ban long ke mon jong play ke balai Jisu kai ban pan jing bam no play to pendap penbiang ke jing don kam jong ai ke jing bam jong i ke bala kasni prabanget ye ni bam la kasi yim jutip play pendap yang ni hadu bentam padon mayap tangan sini play pendap yang ni Ni kasih jong blay bala bayar bapendap bapenbiang bari basumar ba yang kajing e ba yang kajing e ba kajing don kambaro kebasaw Jisu wang ni di bandwai de ban map kemap ya kiring kang jengi kumbang iru imap ki bala sniu yang ni kan mau cilong brio jengi bakala manakapor nama katang ni ban map no blay ki pop jengi ban map ro ki wei Hika yang ini kata balik. Takadaw hakani ka step bahi kai ngi sepang ka jing duai ni deiru banyai ne ka jing duai. Bun ka jai bendri jengi ti biriu ki babha. Hai bun ki badwai man lakasni. Dan paden dang ngara akti badwai laisin chisni dan bara. Arsen chisni dan bara. Chisin chisni lakam no kira ketiap. Maka tangi don kamban duai sau sin chisni. Men step chitang sni jan met bat choban tia. Nama ka jing duai kalau ma don kam tam ka jim jongi. Kadau Jisu hikai ngi ka ni ka sni banyai ne pan na ublei. Takadaw ay ngi kanuksa ken. Ay kanuksa wang habau padalok jong pi uwan ki padalok jong upat umdan e haying ulet bantit jing khang na kaying jong pramajan tit jing khang la daw ta padalok jong pi umdei babharu mai dei padalok tit jing khang ning ko wang wat no penwit syu yanga tit satit utau breu namar ka jiwit ipiru uai ki jot wan ai kita ka jing bam banduk ai tak padalok bola pan jing bam Deladau beriu percaya ulek ya kata ai namar bauwit yang ini kan no tam na leu bleu nai undei bauwit yang ini namar bau iek yang ini
nang ta shu ji sui ka yang ngi ka ni ka step ju don mo pa ni ka kmi don mo pa pi e kmi pi thang ni aba I kon jang pi nong pa ai nga dok ha phin ai da ka nai dok sen dan sniu kan ka no rum pa ji sngo na pi sniu kan ka no rum pi pa ju ai kon da up sen ba pan dok ha pa ju ai ni preng jok pi da ka yang lar tham ha ba pan da peleng Lada ai kan no ru pa ai nga peleng nai bit peleng hi nai bit dok ha bit un mai da sen yang lar tham Lada pa kmi sniu kat no kan no ru ken ai kata kat no tam la le blai pa changi un ai ngi kat ka pangi pan kat ka pangi pan kham tam e un ai ngi yau man sim ba khot si sin bang yo yang man sim ba khot ngi la yo lot ka chi em kristan changi Magata prabangai bi pan berbori bersih bakut hakaji im jangi gabaman lakasni ba di banyai ni berbuat kaji dua jangi akan dua wei kong yang bishop ngat tengah dua man lakapor ngayo bet ke bangapan dapang ikon rum jule cim dua shu yang bangan shu dua bet hublei hadin belapang jur entre cim dua hadu banayap Layap pada emlai jingseng syartat yang blay ubas niu katar kamlong aba pang mano duai lewat dawai sai wei padi samlayong bishop nganum wan yemaneshu balai yang ngaladap dikri ngaladap jikrekot ngapan ublay baniokam labun snem laduai lai snem ngamyo nganum leitshu siemaneru Kataru bakalakan. Supan be na yingkup lay ayang akakam kram liwat longi. Hab liwat kam hab duai arta. Treshitam duai arta. Ora et labora. Kacing duai bi kacing trikam kenya dekat. Naman kataw nung stu bakala. Menang tang sudwai kalabiang Duai badwat kalat kalenti. Duai sumari kun kiti habapang masdom. Bat kacing dua jungi kita balong kum kacing pele benengkong betasi banyasai lem yam takiway. Pet Abraham ubriu bayar cing mot klain kacing ngej. Ya sai nakabenta ka Sodom Gomora. Hak ata ka sinong Sodom Gomora la dantang ki bop sudah. Bakim ngej pelaiken. Abraham ya sai tajuki. Ungku belai atau pada dantang san pengut pendu no ikan ikan sidong beleng duna sangut duna sasangut duna sasangut tachta abakut udah sutu ba hakan ikan sidong Sodom Gomora dan shu bohok tangki bopop sudah kabomot ayu bopop sudah hoi ni baru adi ginong pop tang bang nget hu belai pilai ki bop ha hani Waladang ilong kinong pop gidei pat kibri ki banget hu play takati ka GPR sinong Sodom Gomora kim nget play kilong ki pop kila lot ki pop like pujat kim nget hu play takadau play mdei ba play pat sitam daka jingle jong ki hi kingat akan jing sitam ka bashir kai tingin gidei bang sutu ikani para banget bi dongin perkut jumot ado mentakasi di bandon balong ki briu banyak side lam ki way ki banget scam ki baduai ki basyarai yeledi takadau Paulus penkan mau ngi jing pule baar wangi baro la sya penbaptis la tep ya kapop kesang jangi lang ba ka jing yap jong Jesu jing me pat jong Jesu ni dei kinong pop tang bangi dei ki bohok namar ki pop jangi baro la sai khot ka bor ka jing e jong blai de kan ni si bakmen dongin kut jemot balong ki briu ki baduai ki basyarai IT hoblai do ka mari sti kan site nam tajongi Joseph bakot Francis Jordan balakarku unya site dengan betajongi baro eniro ayo Jesus Christ menta komni sayeng in pentamai ke jenge jongi lagi bangi ruai lang credo nganget number jingrai lai spa nriu hui lai spa nriu hui
pra bangai bi utrai Yesu long shai gospel mentang singi pan ma pin sayo peniang pan de kacingej pin sayo kita baro dia kan ke pon ngi pan de kacingej ning ba de kacing dwai kirungej Kajubab jungi kalong ngi kerpat ia me ko try ngi kerpat ia me ko try Iduai na kabanta pa bukhoj Pope Francis ki Cardinal Archbishop Victor LYNGDOH ki Bishop ki LYNGDOH ki Reuniam kan thai bat shanrang ki Catechus ki nong trei balang bat barok ki nong sharai man sim bakin yo ka bor bat ka jing shlur ban ai ka jing shakri yo pat jong ublei da ka basakhi ka jing mi pat u Chris bat ban pen priang ya ka jingit ba shisha ha u da ka jing kmen ngi kerpat ya me ko try ngi kerpat ia me ko try Iduai nakabantao Father Milton Zonta, u Superior General jong ka Seng Salvatorian, baki dekot ka Council jong u, bat ka Indian Mission Vicariate, hapo ka jingala mu Father Alex, baki dekot jong ka Council, ki Sister Salvatorian baki nongle bha jong ka Seng, bau bleun kerku yada, bat yalam dan ti yaki, baki ndap barabor da ka boru blei, bat da ka boru mensim bakhoj, haka kam shakrik jong ki yo blei, bat ki para breu. Ngi kerpat ia me ko try ngi kerpat ia me ko try nakabenta ki yeng ki Sem Kristan baro bakin kenmau barabor ban skem ka jingit ba shisha jong Chris bat ban long ki sakhi ba shit hem ba reublei ba yaine ha ka jing song ba ka jing sngot ho jingmon shu bakin sngot ho ro ba ka jing is nei jong blei ka di ka nuksa ne ka dak ka shin jong ka jingit jongi uba ha u ngi yo mat ka jing in jing is nei Jingyama markaliang bat ka jingim bat thamai ngi kerpan ia me ko try ngi kerpat ia me ko try ni duwai na kabenta ka jingsuk ba ka jingroi jingpa ha ka jat ban reu ha ka ri bat ha ka perthei hi barok kawei khamtam ha ki tu ki ri ki badon ka jingele markanti na kabenta ban yo nam ai ba ki kliet nong sanshar ki nyo ka bor jong ka jing sngotu jingmun na kabenta ka jing shngan ka jing bentoi ha ka imlang ka salang ngi kerpan ia me ko try ngi kerpat ia me ko try nakabenta ki bapang ki bashitam hayeng bathaki hospital bathaki jaka sumar bapher babaro ki nyok loy ka jingkwat jingkhia khnang bakin la ban pen bit pen biang ban pen urlong ya ka jing thmu ka jing em babha jongki ngi kerpan ia me ko try ngi kerpat ia me ko try nakabenta jungi wei shimbenta hakani ka jingle niam le rukom bangin dap bangin shlei da ka jingker khu ba ka jingai ei ublei bangin nang bha nang mian nang kwat nang khia khnang banla ban pen urlong yela ki jong ki jing thmu ki ba bha jungi ngi kerpan ia me ko try ngi kerpat ia me ko try nakabenta ki men sim bapli ki ba ha ka ding pen khoi bakin yo nok loy ka jing suk beneng bat khamtam nakabenta ki men sim jong ki LYNGDOH ba ki Sister Salvatorian ki bla letno hashwa jungi balamba ka jinge sa jong Father Francis Jordan kin yo ya ka jingja than bam jukon ngi kerpan ia me ko try ngi kerpat ia me ko try i duai kerpang na kabenta mi e pe changi man ai wei baron hang ni ngi don nga jong mi e pe wat kalet yaki nyau karteng yaki khmat chu pale tak kani ko por brain kar khu yaki wei pe ban yo ai ka jing kamen ka jing ko jing khia ka jing sok ka jing long ki ba klan ka jing e ho blei ba shani anot ha u idwaru na kamta baro kini ki LYNGDOH changi ki runiam hangni bat ki phi ki paj ba baro nang scam ka jing e ban le ka mon chu blei ngi kar pat ya me ku try a blei try kan rat padiang hun ye ka jing dwa jing kar pat changi bagi lapan hok na me de ka jing e ba ka jing shani anot ha me ipani kani dau kres utrai jongi amen Kanamba jingrai lai spa prapwe lai spa prapwe
yang bara Dwai ko prabangai pi paro pa ka jing knya jong i hakani ka sngi ka long pnyang hun hakmat u blei pa badon bor baro trai yang jing knya na kti jong pi nam ta jing ro buram ka teng jong u jing mentoi ngi bari ka balang ba ko jong u baro ka wei do pnyang ko trai ngi karpan ye ka jing terwa bai wan ra ka ying pa ho jong mi Balang ba kajing tray borba jong kajing ay jong mi kini kajing maya bakantang tam kin pen kuat yang i hakani kajing im pamenta bakini alam yang i syang kajing kemen kabane junom dau kres utrai jong i Amen utrai undan rengkahat bat pi Rengkat bat biru Doho kentil yalaki he donuhun Ngi kentil yaki syautra Dongin yai ngu utrai uplay jongi Asyong hok bat kadai Shisha kalong pasyong hok pat kabadai kadai ti changi kajing panem yangi haman la kapot berkejaga banai ngu ya mi ko kunrat ko pa bakon ko blai badan bor bat bom jukun nama malah seng ye kinong rem jong kapertai ban mela padranti kajing kala joki por bat ki ayam mela thau yo briu ka dur chong mehi Bad malabu yo Lord kajing pertai, bad kajing pala jong baro, bones and shar kateng jong me, bad ya kie baro ki bamanatau, bad on ya ro ya me kajing krau bakam jong me, leng bau try jong ye u Jesu Christ, bad kumta, rengkat baki angel bakireu koi baro, ngipen banai keburam jong leng pertai sawa. Shisha melong bakuat ko try katamay kajing kuat baro namar katangi karpat yami tapen kuat pen kentang yakini kajing terwa jongi nagabapa yo musim jome kom kom jer halon jongki bakin dup kalalong yangi kamet berkasnam jong try jongi Jesu Christ hakapor baladino ayu dalam kamon ngobha ula priai kajing sya shitam ula shim yokpu badagabai ngu yami ula kedia ayu I like Kisendran Uang to shim, but to Bob Nakani Pibaro. Namar Kani Kalong Kamerchunga, Yakaban IT Nakabanta Chong P.
kaju karu komen dalala ya pam ulai shem ka khuri ka bai ngu piang yami bai la kisen ran wong to shem batoti enakani pi baro namar kani ka long ka khuri jonga snam jonga jonga jutang bathamai bat bom chukot ya ka ban pen mi enaka banta jong pi ban ka banta ki babon ya ka ban ma bi ki pop to lei kani ban kan mau yanga Ka ching maya chon ka ching e sin bagi pam dunia bani tidak kami kalkuli ipen kacing yang trong ikutra Namar kata, ngi ke bapen mentai ke cingiap ke cimi pat cungu, ngi terwah me ku trai pu jong kan cing em, kuri jong kan cing pedem, ngi dai ngu ai dam nama melenyau yang ngi ke bapen, bania kemat jong me baban syakri yami, dah kabas kauret ngi karpat yami, babila yo benta kemet kesnamu kris, long bitali kawai hau mensiam bakuat. Tukut mau ku trai ke balang cumi ke bala priangas laka pertai, batu pencenai ka cingi Dr. Francis Kupaba ko cingi Victor Archbishop cingi badbaro ki LYNGDOH Tukut maulem rugi henmen ki PARISH rang berkentai ki beliau thia ada bakermeni ke jingmi pad badia baro ki bela khlad no ha ke jingi snei jongmi top diang ki se ke jing shai ke khmat jongmi to isnei ngi baro ngi kerpad yami khnang barengkat berkamria thei seti bkhoi ke kmi jong blei Joseph bkhoi kurim jongka ki apostol bkhoi bad baro ki rukhoi Francis Jordan balakar khu ki balapen sngai bhai me pateng la pateng ngindu blong ke bit banyo abentalem ha ke jingim bom jukut bad begini ro bad pendon buram yame dau khun jongme ku Jesus Christ Dau lambat u bad ha u kan long ame blei pa badon bor ha kacilong kawai chau men sim bakut baro kaburam bakaciro junom la junom Amen Dunia pai show blei pau bening blei kai ngi mentangas ngi ikan jing dwai ban khodi u kokpa chungi dang me dwai lang kokpa chungi Mubah bening kan long kapakot ke kerteng chong mi kan wan kahima chong mi kan long kamon chong mi ha ka kendau kumbah bening lai ngi menta ka cingpam chongi ka bala kasngi batomab ya kirin kang chongi kubangi ro imab ik beles niu yangi but what ala mingi shika jing pen shoy and right up lying in a kabas niu to penlayang i kerpat ku try na ka jing sniu baro ha ka jing spun chume to ai jing sok jing san kisngi chongi khnang ba ka jirap ka jing snei chome i lai bar bo na ka pop yo je da na ka jing chen jar baro kat bai nang ap community ka jing kermen ba khot ka jing wan pat unong pan em chongi u Jesus Christ Putrai Jesus Christ me belong ki apostle chumi ka jing suk ngai happy ye ka jing suk chungang a yapi wat pa ye ki pop chungi henry ka jing chong ka balang chumi ba ka jing spun chumi to ai ka nyaka ka jing suk ye tali ka wei ka kum ka mon chumi ma me em basen shar junom la junom ka jing suk trai kan dan berbor ringkat bat pi ringkat bat dongin pen pau ye ka jing ye mar kliang Ukun lang ra
kami kunang berat jong play ha kami bakin no ki pop jong kam pertai suk itu barok kepada wana khot syakan jing khawai jong kun lang berat kendaraan mencong hok bomen rung hoyeng kejonga Rei jong tin tin bukan mesin jonga kan sakyai Ka number jing roi arspa lai pun rio. Arspa lai pun rio.
Kuman siya mo Chris, dapun ko nga, kumeru Chris, dapun imi nga, usna mo Chris, dutandep nga, saya nga, kuji shala benyo Chris, dapun klanya nga, kuji suwa bhat shashkore nga, boji mong jimi to ayan ri, wasya nga ban klano nami, nung shun naman dudai nga, jimi jiap tkot nga, joy nga ban wan shimi, rikat bikiru ko jimi, Dobiro imi junam la junam amen. Ijin pentip si utrai bakat nyewa kapol ya. Nakaliang jong katedral parish, nakar bikilong do baro bangidon laingut, bagi dekat jong PPC kipa jong blay, ngai ke blay kerpang, ya ki Father Salvatorian, hakan ni kesengi bagi pulong ikamas aingu jongki, ya ARCHBISHOP belaterwa kan ikamas bakerpang nakabenta jongi baro. Bagum juri padar ki sistar ki berdar nakajin selok Salvatorian peiduai berkecil saj Father Francis Jordan belakerhu belai nangkerhu godok ia keseng kejin selok pada Salvatorian peiduai rubah kabalangkan sekentiu rukuj syani Ibn Pau kejik belai ia ki dekat jong keseng kentai jong katedral parish bagi sistar namalki kibalawan tray balang ban penbait ban penku ya sakristi jong kaya meneba yang ikut belajar kita khot ke PPC bagi volunteer kibalayarap nak bentak emas bapang menin kesengi kibalaya ibe ya renti sibet akapor saw siteng janmiet kanon kemas bekerpang ya kimei pe bagi rutemen kumban rakhi ya ke World Day for Grandparents and the Elderly balabu Pope Francis Nakarpa di kiru temen jongka parish, bekiwan masih mentah kemas bekerpang nakabenta jongki. Akan dikasih sucian manuan, life outreach, kanon ke orientation program, nakabenta ki dekat betemai jongka family cell, jongka parish, nadu kapor kendai bejem step, habiang ki hall. Akan dikasih utrai manuan, kanon ke program bekerpang, nakabenta barok ki kentai jongka katedral parish, nadu kapor kendai sepuah step, habiang ki hall. Lakar pari barok ikan thai juga parish bagi wan mansim mentah. Ngila paruk sithi shapi hakabangi lakar par bepen ay ke kerteng da ka bapa SMS dan WhatsApp dan pun ke nomor bala ay ke sithi ban pensuk ban pengkre ya program. Subha ban ay no kerteng jopi syua kasi palai banwan. Kani kasi utrai banwan ke katedral ban kan saraki ruya kasi buram jongki hakamas sipau steng menstem. The St. Mary's Montessori School kan sa I-form nakabantaki kena nursery nakabanta usnam arajar alpulai hakishtarik beratarik ubanay okos nadu kapor shipau baji nadu kapor albaji nosngi. The St. Mary's LP School kasi section kan sa I-form nakabantaki kena nursery nakabanta usnam arajar alpulai nadu hakishtarik ubanay okos. Ka online application nakabantaki kena nursery nakabanta usnam arajar alpulai halurutu convent kan sepenmi hak website jong ke school nadu katayo benengkong jong benai okos. Tungin ya duai, ngilabam la sip kutrai kan ika sakramen jong kacing play, kacing mentoy banesa jong kacing syashitam ukun jong mi, duai kerpat begani kacing ai. Ya kaba ma uhi ula yangi daga cingi kaba om la ban sempang banyalim banyalam yangi sakajing panim jongi tau kres utrai jongi utrai dan ringkat bat pi ringkat Dem kakri pan cikar kuna ublay. Jo blay badon borbaro. Un karku ya pi da kajing sbun chungu. Un te saya pi kajing start ba pen im. Don psai pi barbo da kaji kai jo kajing ngej. Bon pelong ya pi ki bayai ne aki kamba kun. Don pen pai ki kejat jong pi sha uhi bon kedau ya pi kalanti jong kajing sebun berkajing sung
Ublay badan borbaro ukpa baru kun baru mensim bakut unker kuyapi. Dole so kamas kalawai isyamu ya ublay sumhai Syong, badom pat kerki hadu menadap kan iu program barit hani Syong barok. Jing kublai yapi iwe kibadon lang ha kani kayeng mani kayeng khoi kayeng gentang. Kajing kerku kajong ublai. Kajing ai jong ublai yang nong seng jongi. Baun long unong machra ya kejingwan jong kejinget Katolik syakani katan syatay lamigi jong kari India lingba kejing pa jong u yaki missionary baningkong kalong kadaw kaba khams ngau kemen na kabenta u Francis Jordan uba kabalang kalakan tiyo yu syaka kerdan balakerku. Bat syusyu laraki yakani kesni aingo blay jongi ha kani kejaka lom tingkong baki Salvatorian kilas dang ya kejinget. Tingas ngaudai ban ai kaburam bat kejing aingo bakraw ya ublay nang bo nang tau na kabenta u Francis Jordan balakerku. Bat na kabenta kani kasngi kabola ayangi ningkong isyap yakibidan lang hangni ngas ngauday ban ay kijing kublay kabakerpang ya i LYNGDOH sat badan buram i Archbishop Victor LYNGDOH Didi Archbishop jong ka Shillong Diocese iba da kamensim kabakamen da kamensim kabakwa ban ay mensim yangi ki Salvatorian ila ong haot ha ka klimat ka baningkong hi kabamangi ni pai shai na kabenta kani kasngi aingo jongi yau blay na kabenta unong seng jongi ngasngau dei ban ay kublay ru ya i Father Richard Majau i Vicar General i Father Jimmy Marngar Father Tabor i Father Kershan Kharpuri kibedan ha kayeng bishop kibe aimen sim yangi kibelaya turlengkat lang bat ngi ha kajing syakri yo blay ngasngau dei ban ai ku blay ru ya i Padar Alex i badai i superior jong ki Salvatorian hapo India kata jong ka Indian Mission Vicariate iba menta idon hapo Germany imshimla bandon bat ngi ai kublay i ya kajing ai mensim jong i bat kumjuru nga ai kublay ya ki member jong ka council kam tam e ya i Padar ibadan ringkat bat ngi i Padar Lesmon nong tru i badai i secretary jong ka IMV ni ki Salvatorian hapo India i deiru i secretary jong kani ka commission balapan kre na kabenta uni usnem aingu jong upara Francis Jordan balakerku. Ngan ai kijing kubleiru ya ipada Nobel George ipada long presiden jong kani kasnem aingu jongi yo blay usnem jong upara Francis Jordan balakerku. Kijing kublei kabakam kerpang kalej sya i Padar badan burom i Padar Ernat lalu iba daka mensim kabakelut ila ong hoot kalong bapenya penlong kamas ha kasngi arposal terek ha kani kayeng maniba Cathedral Mary Help of Christian ti ila ai mensim ila phun yangi ki kijingdon kam ila batay ngi kumno banlong hakano karukom kiye kibangi dei banonra kiye kiba ila panbiang lupa tingis ngokemen sibun ya kajing ai mensim jong i Padar Bernard lalu i parish priest jong kani ka parish cathedral
kumjuru ya ki pada Sendrop I pada Felix but I pada Julius ki be Aiman Sim ki be turlang bat ngi ka jing Shakri oblay ka jing kublay ya piru padar ngai ka jing kublay ya baro ki padar ki bay don lang ka ni kasngi ki brodar ki sister ki nong trei balang ki baya don ringkat lem ban ya aingo lang bat ngi ki Salvatorian ya ki jingker ku ki boblay la ayangi kham tam wala ay yaw nong sing jongi ba undan no benta ha ka kerdan bala kerku ka jing kublay bat ka jing ro ya baro ki Salvatorian ki padar ki sister ki brodar bat kumjuru ya ki ICDS neki le Salvatorian ki ba ya trei ringkat ki ba telun ringkat ha ka jing Shakri blay na ka benta ki tu ki belawan na artli ki parish ki jongi na nong ba bana laikin so ka jing ku blay ka letru shapi na ka benta ki tu pat ki ba ngila khot sngob ha bane don ringkat ban ngi ki ba ye itu ye ithau bha ki ba jan bha ki blai kershan bat ngi habun ki liang ka jing ku blay ka let shapiru na ka benta ki tu ki blai shim benta ka mas bakhut ki nong puli ki nong duai ka jing ku blay ka let shapiru ku blay shibon u blay nang kerkhu yapi kumjur ku blay ya ki sister jong ka Little Flower Convent na po malki ki bala trei sitom ban pen bit ban pen po ban pen pieng ya kani ka duan ka dupat ya kani ka yeng mani bakan long ka ba ibit ibyang ban ya Shakri yo blay ban aingo yo blay na ka benta unong seng jongi u Francis Jordan bala kerku kumjuru ni sngow dei banai ku blay ya ki Saint Blaise choir Napo St. Paul Parish of Shillong, kibala rise ngau tenan, bahar kibala yarap yangi, ban kam ngau riu blay, ha kajing Shakri blay jongi menta kesngi. Kam tam ya iba Vincent Karmalki, ibala long senior bha ha kani kalan. Ruai, bar kalan choir jong I. Tingas ngau bray ban ai ku blay ru ya arngut ki rangba kibala long ki ratba, jong Diocese jong ka parish bat jongi ki Salvatorian kata iba Stephen Lanong bat ya iba Barnabas iba Stephen Lanong ila ayangi ila donate yangi sponsor yangi ya kani kan live let ru na ka benta jongi bang ya dwai ya ublay bat lingba ka jinga jong Francis Jordan balakerku akwa ban aru ka jing kublay ya ki sakristan ki bla trei sitom kibla penbit penbiang ringkat lang bat ipadar Bernard lalu bat ki sister na ka benta kani kelet niam le rukom kumjur ngai ke jing kublay ya ki volunteer kibla yarap yangi ha ka parking kibla yarap yangi ha ka jing penbit penbiang ya kan ya baro ki jing don kam ha ka yeng mani kumjur ngakwa ban ai kublay ya iba Edmund na ka hinyo trap printing press ibala yarap ingi habon kiliang ha ka baydai ba kalan printing ti kublay shibon ba Edmond kumjuru nga ai ka jing kublay ya iba Savio bat ka kenhon jong I ta ka saskom kabala ai ya ka live streaming bat kiban sa upload ru hapo ka YouTube ya kani ka mas ai ngo jong I ya ublay nga ai ka jing kublay ru ya ka rempei catering service kaba napo jayur kebansa yarap yangi hajing bam mensim hajing bam met jongi I ngai kublay kelum khado khadwai ya baro kiblay don ringkat lang hakani kesngi kiblaya dwai ringkat lang bat ngi kila aingo lang bat ngi oblay na kebenta unong seng jongi ti hakani klipman ngasngau dai ban unku buram ya I LYNGDOH saat badan buram I Victor LYNGDOH bat kumjuru ya I parish priest badan buram I Father Bernard lalu tinggal khot ngawa ya I presiden jong kani ke commission jongi I Father Nobel George
bain pen kuburam ya kini ki arngot ki riorang ba jong kadai sis jongi I bishop be jongi bat I pada parish pi jongani cathedral balep ha shibon ya kaseng Salvatorian Shaban shim ya kaneru ke ponga kwa man oi pi de tap ti ka seng Salvatorian barorai ka jinge chang Iguma iti bakani kadi closing ceremony jong unius nem jong para Francis Jordan balakerku ti kumban penuai ya kani ya unius nem ti khot ja I most reverend Victor LYNGDOH man penmena pa ba man khang no unius nem bat khot rui pada David marbanyang ba in ra ya katai kelama jong para Francis Jordan ban ai shai bishop be bat pakan long ru kadak ba in kliap no ya kani kelama bat in ai shai president jongi Reverend Father Nobel George de kani kapor yeng hani ban pen bana pa ba kani ka snem jong Francis Jordan balakarku on close no mantagasni itap ti pudak macam ti ngapoi syek bakut kwa pen ken mau ba kumbang ila ai ki invitation card segitu ki well wishes jongi ne ki bait beton jongi te kerpare pi ba pinyadan lang na kabenta ka jingbam ja na kabenta ki to ki khars ngubha ki volunteer ki choir ki reunion baro ki baidon lang hangni all the fathers sisters na kabenta ki nong tray balang jong kani ka parish Nakabenta ki choir na khot pi hadin jo kamas bakut panilet lang sha ka Bianchi Hall Bianchi Memorial Hall ti hakani kelmat ngin sayo ya ka jing shondur lang ring hangni khmat duan jong ki padar bad I bishop e jongi kat ba ka choir kanang roi ka jing roi penkut pakani ka jing roi ka dei bala shim na ka gospel jong uyo anis ka lenong ka bakhat nyau ka khot ka balai kadai ka kintin bau nong seng jongi ulayo ba unseng ya ka jingas nok Salvatorian tidung inia shimbenta lang ha kani ka jingrai pinkut ta ka jing sngo kemen bat ngas ngodai shwa banle kata in shim shwa ya ini liveland ini yeng bat ngini dwai lang nia dwai lang barom nani ya kani ka jing dwai ya sai jong Francis Jordan balakarku yidwai barolang ko blay bobhatam bai snei isongo yami mamanapan ko how Francis Jordan balakarku nagajing pajanai nagajing champagne palat yam yami blay bashisha marway baru Jesus Christ ubamelapa manlong nong panim jongi Igarpar amen penraham yakading mesti makoi habarok yob yang yakabaptisma bakin long yang apostol kam penyem yakibriu baro hasatla kaperthai igarpar lengba kajing saitlem jong Francis Jordan balakarku na benda kajing ubabha jongi
Do undan ringkat bat ngi haki khep kapot jing jar jing talot. Lada kamong kamon chumi. Ai bagi tu ya u kubaru kuat bayai ne. Baru bahok ubalang ba kacing im apostol. Lapau cina kabor jumi haka jing talot beriu chungu. Yedwai dekat jishania teli haka jing isne chumi. Ipani kani ro dau kresul trai jongi amen. Kokpa jongi. Kalong bukuat keteng jongi. Kanwan kahima jongi kalong kaman jongi. Dau kumbah bening. Tuai ngi mata kacing mam jongi kabala kasni. Batama kang jongi. Kumbai roi ma bikbalas niu yangi. Wadalami siyang jing penshoy. And ray play the kabas niu amen. Ublay kumarya. Ryan matpala kar kui panapring kitay balagar kuya so pojong pau jisu kumaria bakot kami chong play wan cha chung pop mental organyap chung amen kapura maukpa bakon barumen sim bakon Balalong memeningkong jumenta berapol junom la junom. O Francis Jordan Balakarku. Udwai na kabenta. O Francis Jordan Balakarku. Udwai na kabenta. O Francis Jordan Balakarku. Udwai na kabenta jongi. Ta kuat kena lamingi kawing cirwai ni shandul lang barok kroy hang ni akman. This is eternal.
buram hau kpa brau kuan rum si kuat kumbah kalong pemning kong ju menta bor junam la junam donut bekuit tamu Jisu kumarian ngirap jungi Kristan ka kerteng en yero Jisu Kris